Pimi tikzugi tohib nedu ledun tsokchungi pimi tikzugi chanyin gyu sarku seshe tengi bati kyang backup. Memba tsiring tsamcho lagi debe dunja di nang ledun tsokchungi sikto wo. Gyagar tsuur gyuwe zinju pimi neyu sakyu kansar tohib nedu tan tewe nebe nedan kento chungwa nam ngojo nawa tanjel. Tuden lego ngwenege jik memba da meshap dinju ki sunggyop chedola ya ani nego sunggyop ki chedola kyunji PPE lani personal protected equipments lani to study che ku yore sine sanela kwe kyaptang wana shin thande chala jik zamling kyun yola jik PPE di marabe kange yudu ga nga ju ngene thapshi khandup shude ye dinashi yu lekong kha tenda de tuden lekong yimba ine re PPE khangzam shik ani ngangyo thumni thadi che to ba chungsu dina shingi ta pimi shija ki thude mengang kha thanga chupki chachi yore dige la ni chiki ngongo ki tsudu ya khare surgical mask dina shi lakshup an dina shi chawa ta ya ki thermometer dina shi disinfection lysol tanda khare nebu se ya ki me dina shi hand sanitizer la sok be ge yoche tanda dige de chachang jingun chu ne thadi thande chala yela ki thanda thudeng ki mengang tenjula thadi ngunju ne thadi shu US chine ti ji shu yi Memba tinsi tsunju lagi thade negab su pimi tsor ngebar tu thula jagobe nedon ka chigi the lamdun tidar nangse. Gyaga shungi thanda di lockdown chiye di ta thande chal gyaga nedan ine re mengang da digi thungel tani tabshi yakshu sangshu di lockdown rang risha dili laga chimindu di sonza di mimang sola dabsi teya chedo dinde chi tsuwa mare di gezen chimbu chi yue zang di chedo kangzo ni gyaga shungi ma dinde chi laglen ta sha wajita di ngazu pimi tsangme ngoye ne yinji minji chik ta kang tupdup chi ngazu ngoye ne di tsiguru shugu du. Sikyon losan singi choki tohib netu tan tiwe tunzin shijen ki sarku seshe chik pyo ki changyen kyu tetong na wekab tohib netu ki rimne tishin thade negab su menchu mebe chamrim shik yinbe yisab nanggo bale di te chizo ngoye ne jingnang tang rangoye ne pesa nanggo dun zawa ne yomare chi songse. Zamlin na la pimi saya tu yore yoba nanshi naza di zamlin yongla chabgu yore ta saya geba nado de la pyoril nagre naga sabe shugula ta dilla kimze ni zibe peba susu yimbe ine ya kimze ine peba jizo ni yimbe ine ta di duksha chi yimbe chik ta chi yorwa ta ngamra ta shi uchi kya gwa dinde yimbe ngunzi manaro na shi shue Sugar dharamsala ne arilung tikhangi sarkuba tinti samu yin.